Yeah. Ty androany tiky manko tonga de vavany toy tsy raha misy kialaharo fa fomba maha olombelo maha malagasy ny fampiarahaba. Faly miarahaba tsika vahoaka malagasy rehetra ary na any an-tanindraza zay na ty Andilambato. Miarahaba nareo aho satria elaela tsika zay tsy fakahitaka amtika ny direct ty eto. Manao anty ny direct ty aho manoloana ny zavatra fanesesy tanatin'ny 2-3 andro zay. Zaho tsy de hily tsy laliky raha maro loatsy aloha. Eo reny resaka hoe video enregistrement vocal zay miparitaka any. Mbo tsy idirako ony fa ho avy amin'iny any tsika amy ty fotoa mampety azy. Atako angamba samby hihenitsetsika hanenty hoe ino mariny ty votoatiny no ino ty niatombohany de ino ty hafarany satria laha ty fanitiako reo mako zany tipatipaky ty akoho vonoe. Akoho laha ho tapahanao ty lohany mitipatipaky ka c'est normal ary manana ny hitsiny manana ny marina laha mitipatipaky satria mialy ay. Fa anovako anty video ty aloha spesialy ho an'ny olo roe. Ho an'ny le kala Tsivanina Makorela Tahina Tahiany sa Tahina. Tsy haiko moa anarana ony fa ty anarana hizako anao ta Tsaralalana tao ta Mindra teny no tam Glacier tao hafa. Lafa niavy andafy atoy moa iha hafa koa ty anaranao. Tanosy ao iha Tambatoloaka ao nirenireny tao nanao hamakorelinao tao hafa ty anaranao. Avy andafy atoy ke iha hafa ke ty anaranao. Le manao mafy iha satria hainao ty lalana misy amin'ny andafy toy atoy liberté d'expression io. Ka tsika lahy rimako ry mpivaro tena mitovy amy mpivaro tena mpivaro damba avao mako henany mitovy amy ty mpivaro kena avao io henany io hira gasy any zay. Tsika samby any Europe atoy samy mahay liberté d'expression io. Mahatonga hilitsy aminao aloha alohan'ny hidirako amin'ny Colonel Patrick lay fomba oentinao zany ny risianao lahatsy zahay malagasy. Tako zahay satria zaho koa gasy. Tsy haiko io na faniova firazana, tsy haiko io na faniova kultura amy maha malagasy anao fa tandrifanao le hirany mamigotsy teony. Nareo zany le tsy tia hava manana ary tsy tia hava tafaboaky. Laha tiatsika ho hay ry vahoaka ambany lanitra malagasy namako tiako, io Tahina io marika angamba reny fa hentaonareo fa hatramy vaniany. Nareo ma tsy nahita ty vaniany fa andabosiny atoa misy tatoazy aby. Amin'io atoy misy tatoazy aby. Tsy haiko angamba le olona tena faravanina le olona mpanompon-dranahary manao akory fa zao ma raha volany mpanompo-dranahary zao rengirengeny. Fa ambaniny aby olo toa. Manao an'ireny tatoazy reny. Zaho tsy de hoe manompa neo vehivavy zay manao tatoazy. Fa mba hanamarita tsika hoe olo montina ve izy iny sa olo tena olo tsara izy iny. Iny zanahary mahay mitsara azy amin'iny. Fa tsika koa mila mandalina koa amy fihenoa. Tiako ho haitsika amy réseaux sociaux eto, tsika mpanaraky aby io. Système fanovana bezy ny ompaompa. Reny ampiasan'ireny kala Cynthia reny, ampiasainy reo namany zareo iaby reo, de Cynthia mako fa nifona amin'ny tsika vahoaka malagasy amle ompaompa taon'io. Na zahay zao koa nisy fotoany derape kely nanao an'iny zavatry iny, indray mandeha angamba zao zay nanao an'iny. Fa izy io filana bezy. Le tena mampalahelo anatiny ao mbola tsy hiresaka an'le attaque personnelle ataony an'le olo manan-kaja manamboninahitra ary olona manana ny valerany anana ny malagasy ray manontolo fitokisana indrindrindra fa Tananarivo. Fa nanareo nasika zay mpiheno azy koa tsy rarahiny vavany mihitsy zay vavaporiny iny mihitsy ny kapokapoaky nomaly manahaky foriny lafa kapokapohy lahilahy io kapokapoaky fa tsisy raha mitanjaka azy sasy io na kapokapoky vavany iny nomaly fa i hanjivanjiva hanompanompa ary tsy miraharaha na ia na ia.
tena melatsiny nama fa nahitahako aniny ary nahizako aniny tam glacé teny no tamin'ny raha tao dika zany makorely afaky izy iny mpivaro tena tatsara lalàna eny ty nahizako aniny bakeo iny nandeha lafa tsy niletaka eny satria fa nihakapy raha tia fa miteraka avao tsy hita ty fanambaliany nandeha Nosibe any avy Nosibe ao nanao kily letaky tao nahazo kely anjara masoandro tao iny avy andafety henany iny mihoatrohatsa avao koa izy iny tsy fahalalana ary tsy fandehana fianara nefa mahita olona tsy mana CP mahita olona tsy mana BPC hoatran'ireny va le olona manana diplôme raha ataonao reny avy nivarotena tao tsara lalàna io nivarotena ta Nosibe any nahita fatim-bazaha antsiny nandayanao atoy avy atoy nanranto tanora malagasy tatoy zaho manko tsy afaky hitono anara lahavogasy tsy afaky tononoko anara mihitsy nanariany iny vazaha iny anao iha tataony henany io na eo anakinao reo zany le tena tsy mahavalaharana ary tena tsy manapirofo hoe reny mpianakaviany tsy manjary ary tsisy fotony zanakinao mifilme anao amin'io video anao zanaky lahinao en plus manompanompa iha fa zany forinao ndraiky vihinao zany nasia japi nipotrapotraka trafany ho japi de mikitiky fa hinolo teneninao reo zany mivoha fa tiako ho hainao tahena tiako ho hainao zahay koa tanatin'ny ty influenceur ty nanao an'io réseaux sociaux tia nataonay fanangonan'olona anareo mako zany fitadiavam-bola tanao nareo fa misy manao publicité Sendwave refa andefa Sendwave ty code promo zany raha ataonareo manao fitadiavam-bola amin'ny ty réseaux sociaux ty fa tsisy fitiava-tanin-draza zany manana droit hantaky maha malagasy anao hanenjika ny fitondrana raha ohatra ka hitanao hoe tsy manjary ary nananao pirofo hoe tsy manjary ary tsy mety na zaho zao koa tseretseretinao aho hoe tsy hiteny laha mahita raha tsy manjary zay mahatonga manao zao hoe reny video reny mbo recoupeko tsara analyseko tsara hojereko tsara avy aza sy ahoana nahatonga reny nivoaka fa mahazo rasany may handroany andefasan'olo message iha raha tian'olo ia hanjivanjiva ary hita tena hita fa irahindry Rajoely irahindry Tsay Christian iha ary alahelonao amin'ny madame procureur n'Antananarivo de io madame io tsy manara redjiri tsy manaraky ny fahefana zay hoentiny fitondrana eo tsy manaraky zay fahefana zay mifandimby eo fa manao ny lalànany izy manaraka ny hitsiny izy manaraka ny zavatra nataony tsy resaka fiarovany madame procureur fa idirako amin'ny madame procureur atako exemple eto iny zavatra nataonao iny attaque personnelle ary mbola sehonao ny vahoaka malagasy ndray hoe mbola makorely mbo tsy afaky iha tahina satria vadin'olo antranao efa 10 taona ny fanambady reo anao mahita jaloka ary mbo sahinao mitena pebe maso eto fa raha hitanao iny vadiny iny de hokotinao zany ve de reny mpianakaviana anao de olona mahitsy anao ary de olo tokony arahiny vahoaka malagasy dikan'izany zany iha ro tena mpamelimely vadin'olo fa tsy le olo teneteneninao reo fa niteneniko teto tam video teto hoe zany PG Alban zany raha ohatra ka ndray petsapetsa tamin'ny Ravatomanga tsy maintsy fa nandalo audit reo ary nandeha mipaky reo ary nanana problème zany madame procureur teneninao procureur narindra zany raha ndray petsapetsa amin'ny Ravatomanga reo tsy ho navelan'ny faniry soa eo fa tsy maintsy nandalo audit reo nandalo fitsarana reo nandalo paky reo ary tsy ho tafapetraka amin'io zavatsy io fa iha tena hita hoe vehivavy tsy ampy lahy iha nisy video anao zay magnotany nisy gody zay nipetraky tanabo iny ferhainy tsy niazo kaptira fa iha tena hita hoe vehivavy tsy ampy lahy iao mastiry bata raha ataonao mato nisy gody anaty tranonao ao koropaky tampoky nangalaka ny gody iny nandatsaka azy ambany gody zao ry havana raha tsy hainareo sary filahian-dehilahy misy pily re zay manao io fampiasa ampela mitabataba ao satria iro ny hitako nisan'io tamin'ny direct an'izay
De rehefa heteny vehivavy manahaka azy izy tsisy tahotra tsisy henatsy fa mahita vehivavy makorela, mahita vehivavy mamelona inona mba afaka aprofoinao eto ve ny vady mariazinao, mba afaka asehonao masoandro vady mariazinao zao, na reo raindrananao reo afaka asehonao masoandro eto. Mahakapy nononao va raindrananao mahakapy nononao afaka asehonao eto, afaka atataranao eto hoe ino nahatonga anareo amin'ny raindrananareo saraky. Ny fivarotanao tena tao Antananarivo na saraka andreo. Ny olona mpanampy anao, izay olona tokony mpamonjy anao tamin'ny fahasahirananao ta la France ao, akapokapoanao umpainao satria iha nanahaka ny sintiako nila place nila toera. De proof azo tsapahitana ary hitako maso hoe ray petsapetsa amin'ny Rajoelina sy Ravatomanga iha io. Rehefa nisy nanao commentaire tamin'ny alina, nisy nanao commentaire tamin'ny video live nataonao teo hoe mba mitenena anao resaka mahakasika ny Rajoelina, ny vazizitsy ary ny tezitsy, hoe tsy resaka Rajoelina no hatao eto fa resaka procureur, resaka inona. Ary tsy sahinao mihitsy ny handeha hitena ny Rajoely satria reo ro mitamby volanareo, Ritsay Kristiano mitamby volanareo, Ravatomanga mitamby volanareo. De tana video tana alohalohany tamin'ny video talohalohany nahita hariny kizitina fa hoe za tsy maintsy hitondra fitondrana ino handesinao raha tiany hoay vavaporinao sy saiporinao tsy mandiniky io koa hamakorelinao tsisy malagasy haneky hialan'ny procureur narindra zany ao Madagasikara ao, ary tsisy malagasy hitokona hampialan'ny procureur narindra zany. Hifahika hitamiko ny vahoaka za mbola tsy nifahafantarasa an'io madamo mbola tsy nifampiresaka amin'io madamo ary mbola tsy nifampiresaka amin'ny PG Alban zay njekenjehinao iaby io fa ho hitako ny olona hitolona sy ny olona hikitikitika an'ireo idirako le izy satria manao attaque personnel iha. Miteny fitondrana raha mahita zavatra tsy mety attaque ny citoyen malagasy anao manana droit anao hiteny. Na zaho io koa avy nitabataba ny Selio za, avy nitabataba ny Selio hoe droit aveza nakanao video any Raisa na paritakinao, ianao mba panao gazety mahay lalana droit d'auteur an'izany zavatra zany. Ary tsy vitan'ny Raisa fa hatramin'ny olona nandeha tao na ny gendarme na ny pentasera na ny procureur zay tao nanao ny asany, nanao foiasa se zany fondra zany tsy ampiasa telefony. Kanjo le izy tsisy telefony natao fa ny olona ambadikany, pikaramanady ambadikany izay fantazona ny telefony n'io madama io no mamparitaka anazy. Dikan'izany madio ny amin'ny fondra ao tsisy telefony niditra. Fa na le zalahy Selio panao gazety naboaka n'iny video iny de anisany mbola haniny aindrika azy koa hiteny azy. Satria tsy manana droit izy hifilme zany voafondra zany ary hamparitaka ny film an'io. Zany fitadia, zany fiadia zon'olona ary zany fiadia ho an-tanindrazana. Fa tsy ny olona mandeha procureur mandeha manao ny asany no mpaimpainao tenenao fa manao ino iha ro mpamelo lehilahy. Fa ngatsy tadidinao aho tamitsika tamy ambassade tary anao ny kôty anahy iny. Fa raha nihenteko nononao manao hoatran'iny iny, hoatrany mahita nonony mama koa mahita nononao manao hoatran'iny. Anao na ny style ny kôty anahy ta ambassade ta Paris tany. Tam fotoa amin'ireny révolution tao Paris ireny, ny kôtikôty anao nanao siny mihitsy nanao hoe hataonao zay tokony tsy jereko anao fa tsy nijereko iha satria iha disto haiko loatsy. Pity tao antsara lalana tao tamindrasy tamin'ny Kavoa sy glacé. Tamy andro ny Kavoa iny reto, tamy andro ny Kavoa iny pilahatsa ao Kavoa, pilahatsa Mindra. Reraka avy ao izy fa tsy mahaleta body avy ao, vonandeha Nosibe. Mba ampitenena anazy hoe rainjanan'ireo hoe firy. De reny efa fomba reny efa zavatra ataony hoe pitady vadin'olo. De vadin'ny procureur. Anao mieritseritra fa olo atanao hoe Jombilo zany, olo angaty tsy miasa.
tsy fonctionnaire olo sa fa hainao dikan jaloko ndraiky jombilo zany jaloko ndraiky jombilo zany lehilahy nisy raha nivadinao anao ony olona tsy miasa velominao vidiny vodinao bakariky amelomanao lehilahy tanora tiky nahatonga ny vadiny rain-jananao reo nisarakanao olo teneniny manao jaloko amin'ny procureur zao ry havana malala olo miasa fonctionnaire ao a Madagasikara ao mamelom-po olona mpivady efa 10 taona reo ny faharezako anazy satria ireo olona reo mbola tsy fatako i madama io ary mbo tsy fanerasera-mo za koa manko zany tsy de fanerasera mpitsara mihitsy satria za koa olo gadra lava ny figadrainy ro Rajoel sy ry Tinoka Roberto sy ry forongony abiaby sy ry Tsay Christian reo fa napigadragadra aby reo Ravatomanga reo zay tsy takosehako ary tsy fampiresahako ary tsy famonjeko am'reo mpitsara reo fa le olona ataonao attaque personnel ato tsy vita nanovanao publication fa mbola nanovanao direct le olona nandika lalana ry le selio nandika lalana ry namparitaka an'iny video iny ro teneno fa tsy ny olo manana tanteraka ny asany lalana zany anatin'ny lalana fa isorazanahary madio ny fonja mahay mitantana ny fonja satria tsy nahitana telefony ao ary tsy nahitana zavatra rehetra reny zao mba fomba iha manao zay zahay koa refa hitondra ino iha io alika vavy manahaka anao ty zany de handeha hiten'ny vahoaka malagasy a Madagasikara atao napaly aby reo fananandreo reo iha io lo iheny makorely manahaka anao makorely afaky na devany zanakinao he manompanompa de refa anao video mody misy style ny vamba zao eto video nao tanena andalana iny fa nivoaka le tatouagenao eny nivoaka tatouagenao ambony nononao eny na ny zavatra resahanao tsy misy zavatra maharesy lahatra ary tena hita hoe combine anao sy combine Rajoel amin'ny forongony ny zavatra ataonao satria avy manao video anao 5-10 minutes après manao koa colonel Tsimanjary iny de za mitodika aminao ra colonel Patrick tsy haiko hoe na makorely manahaky tahina koa fa fanitiako anao t'es un PD toi t'es pas un militaire de iza olo menacenao mpiseho anao pistolenao ndraiky basinao fa firy olo nivonoanao fa nanao gera io taia nianatra ny tifitsy taia io na ny tananao za mangozohozo ohatran'io sa sy nitoka io sotroporonao de ia olo menasevanao perere menasevanao sa reo généraux reo menasevanao fa misy kalaky misy basy misy pistolet raha lehilahy misy zavatra nambany vanianao eny de mitsangana la mandehana ena kianja la za io miandry taratasy avy aty aho miandry tavaratasa aho avy ana France any vo vita io taratasy ko za hidina Madagasikara de refa za avy a Madagasikara anao publication amla mitongava anao reso basinao wento vasa hipoka amiko na handoaka na io lo menasevanao mi menasy zany anaty vozaky nanao drapeau malagasy iny eo fa iha avao malagasy de ingo koa zany manao drapeau koa mampetraky basy ao le tenue de combat nanao gera taia io tamihazy zera tao reny olona didididina reny zany am hôpitaly ao reny zany sa le olona tsontsonjomina am hôpitaly ao reny nanovanao gera imenasevanao vahoaky io imenasevanao généraux reo imenasevanao ny PRM sy ny PM io hatsy zay hazikandroany ty tsy miresaky mahakasiky any Rajoel fa najanonao koa fitenen'ny Ravatomanga satria ino fa tampy vavanao fa mahazo vola kely na 0,5 entièrany vola noentindreo nangalarindreo rangaty mbola tsy niditra anatin'ny postinao any mbo tsy niditra anatin'ny postinao any itomanisanao taho ambassade de France itomanisanao taho ino olo manahaka anao
ino mbarak toetoeny zaho nandeha nahitaka anao tanatin'ny bureau nao Ambohitsorotra eny za ta Madagasikara any mahitanao mamo avy amin'ny bureau nao de hoe nakanaka kely efa nanao apéro tao amin'ny Colibera tao iverenako ndraiky iha tahina raha tena nasiro amiko amin'ny raha volaninao ony hoe manao klana Grand Sud zahay manao klana Grand Sud reo mpitondrareo zay zany tena navoaka anao iny vava le vava tsy amby iny le tsy patsaray tsy omby vava iny nataonao iny namoka zany anao fa nareo tena nareo iaby amin'ny centre ao zany sahira satria fahitanareo niakatra 24% ni décentralisation ni province rehetra raha ny 5% izy tamy andron-drajoely de 24% de problème ho anareo l'état fédéral sy le décentralisation io de kaondoha zany nareo 27 ans tondranareo an'io firenenao ino ny zavatra vita ino ny zavatra nataony zay mpitondra teo ny fandiby teo sanareo avao ny malagasy de raha ny PRRM zany baka Toliara ny ministre ny affaires étrangères baka Fianaratsoa de ny panina baka Toliara de Grand Sud zany de malahelo zany fonareo tsy malagasy zany dego tsy mitena an'zany misy Grand Sud io tsy malagasy Mazenga sa Tamatavy tsy malagasy tsy miteny hoe Grand Sud io fa nareo zany no tena malagasy zahay Grand Sud io koa ne maro koa lehilahy baka Toliara ny trabotraboka anao nandry aminao natory aminao nanipahe vola aminao tam fotoa zany mbo 3 alina efa tsala ny fitondrasana anao baka Kavo mamo tsisy lanazy io tahinao 3 alina efa tsala tam fotoa zany fitondrasana io baka Kavo baka Mindrao Tananosy be any mba nakanakatsy kely mba nandeha desekante maro amreo Toliara koa nanday anao ne hatra mpamaraky mpanao basket BCK reo nanday anao raha tiarinao nitondranao Taitoseny mpamaraky BCK nay reo nisy nanday anao nitondranao Taitoseny 3 alina vola noentinao nody rehefa maraina mahafaky ny baka nresaka amiko zao le iady 1 heure de temps nresaka amiko hume mihitsy ny ary haboko to ko io inteki i message nataon'io raha lahy 3 alina nitondranao baka Kavo nefa tsisy olo mitabataba anao satria vie privée nao zany fitadiavam-bolanao zany ny olona fonctionnaire ny olona manana ny asany manana ny hajany ro alanao baraka eto fa manao inona sa tianao izay zany le izy tandremanao madame procureur fa izy iny maniriniry ary tena efa niriny efa ela ngamba iny ramoseanao ony fa iny moa fanaboana iny raha voitany mandalondalo any de karapony any ka le bandy ko bogo sady bandy miasa misy sosy c'est normal de tsy zakany reny mba andresenao lahatsany vahoaka ny vadin'olo antranon'olo any vady mariazin'olo olo fa nifanambady fa 40 tao ro handeha tsiriritinao raha hitako any ny vadinao de kotiko tahinao azy manao live am bonheur ao piaraka amin'ny Cynthia iny laha tsy hainareo ampela to io baka nanao makorely baka Tananarivo io nandeha Tanosy be any baka Nosy be niavy atoy de iny vavavava ao satria malahelo sakafo de misy manome sakafo kelikely io de ingwy tabataba ao fa raha ty zany eritseretinareo lafa nareo zany mitabataba de ome place atahora tsisy olo atao tsanareo zao etoa ary ajanony ty vavaporinao vavanao ajanony vavanao manomboka androany zany Grand Sud zany espèce de raciste ty
Tena nasehonao zany hoe raciste nareo ary tsy tia côté zany nareo. Mampalahelo nareo re côté mitondra reo. Ampidirina resaka foko raha namana satria izy mihitsy ro ny tena nio foko maly. Ary saky miteny nareo Grand Sud, nareo Toliara, nareo Antandroy. Zahay vala Antandroy sala baka Toliara nandevi tiraza pour nareo. Panjaka zahay baka mitany nisanay zao any. Fa 21e siècle zany fa tsisy resaka anjana hapanjaka zany. Fa nareo manao borozany, manao ino, nareo manao ty vatanareo hapanjaka. Tsisy olo hanjaka nareo zao ao. Ary nandrianam-ponimerina zao tao tsahany ambany andro, Antemoro. Antemoro nandrianam-ponimerina zao teo. Tsy raha merina bakeo. Sakiteny nareo Antandroy, sakiteny nareo baka Toliara, Grand Sud koa. Fa naharinao raiky ny maly iny. Fa Fianaratsoa, Toliara, Tandroy, Grand Sud koa. Maparary fonareo zany zahay io. Karaha toy partour i mamigotso. Na zaluza io ahano nareo. Ary raha farany raha tiako. Nareo, vous êtes en train de loger ma vie et moi dans votre tête gratuitement. Tsy mipahe loyer zao mipetraka anaty lohanareo ao. Reo olona tonotononareo reo zao petranareo anaty lohanareo tsy mampatory haly anareo, tsy mandoa loyer. Satria hainareo zany liberté d'expression io en Europe atiky malalaky azo atao. Ary io raha isarako ny fitondrana koa mampalalaka an'io koa Madagasikara ao. Lany haletaka hamakorelinao iha hatram ty valin'olo an-tranony any tsy riritinao te ho rantovinao. Na pereremo zao mandeha mikabara gauche à droite tsy mahavita miresaka ary tsy mahasay miresaka. Atandroy aho, Toliarien zaho, tsy mba misy mahasaky ary tsy mba mahavita miteny an'izany. Nareo rehefa tampikorontana vahoaka, te hanao kilondoany nareo iaby clan raiky io, tsisy zavatra ho resahinareo laha tsy Atandroy, Toliara, Grand Sud. Zay va nangala sy ty harena baba amineny. Firy ty hanana baba nareo amreny nareo nalany tantrano nareo any. Fa ny harena ny ray aman-dreny nareo sy ny hoavy nareo sy ny tarana nareo nangalary ny rajoely. Nefa tsy volany vavapory nareo aby zany. Tsy mba misy miteny nareo. I aminareo mba nitena ny vola firy 400 milliards 2 milliards nangalary ny rajoely sy tsay Christian sy reo firongony reo. Zaho preuve vivant, zaho Nicotine no ta Paris tao tamin'ny révolution natao Paris reny organisevan'ny fanirisoa reny. Ni kotikotiny fa laha henteanao mivanta olo ny hitanao video io, laha henteanao mivanta hatanao sifaky. Ka tena laha inda tena boro ampela zao ty sifaky hiarahantena. Baka olo haintena. Telo alo aty nandesa pamaraky besekare o azy baka mkavo. Makorel tam kavo, makorel tam indrata o nandeha nosy be nahita vazaha ni avy atoy. Mikapokapoka irini koa valin'olo antran'olo. Hatram ty chauffeur fanirisoa iaby irini. Hiarahany zao ilaha hitany. Zany toetsain'olo ary zany olo ho henoa zany. Sy ny affaire publique, sy ny affaire fitonjana, sy ny affaire fahefana, sy ny affaire zavatra rehetra no resainy tabataba eto. Fa itiririty ny vadin'ny procureur hiarahany raha hitany. Ngaty tsy manenty fitara sy vadin'ny procureur zany de iha. Makorely reraky tia zany de hatakalo ny vadiny magistrat iny, hatakalo ny vadiny procureur iny, iha. Iha makorely reraky tia.
Numpaina wab gasy mantolo no mal gasy aby mantolo zay nanaraka anao to numpaina aby fa tsisy raha hianao ny gasy zany fa iha manompanompo c'est normal ni zanakinao ara eo mifilme mivezivezy anatin'ny salonao ao umpa varararaka iha zany fitezanao ny zanakao antranonao ao umpa varararaka iha de raha omena toerana zany de io sy fitondranao vahoaka Madagasikara ao zany fampandroso hitanao zany lalana hitanao hitsiritsa valin'olo zay zany tiasa hataonao tsisy sony hataonao lafa bureau zao efa hitolotolo za tsy miaraka amreo olo be antsy iarahanao amin'ny trano intiky foyen'olo antsy reny any reny maison de retraite reny anganiganihanao iarahanao angalanao vola io zany mara hataon'iny io mafa déclarer vannomaly anasany vodiny io hoy ny olantra anatiny maison de retraite any ka le olantra ko refa tena mba tapitsanga zavatsy izy mipaye kelikely de zany zavatra ataony io de zatsany zay zatsy rano ino tiky rano jiririny io de tsy hijery zany vadin'olo reo fa iha zany ty hiarahany laha hitany zavatra tsy mety no lazaina no zavatra hita maso tena tsy manjary no lazaina manahaka ho teneniko zao avy ny tabataba ny selio ino satria tsy manana droit izy hifilmer ny raisa anatin'ny prison any ary tsy manana droit hamparitaka ny filmer rarany lalana zany za tsy manenka raha manahaka anireny manafabaraka olo na ny olona voasambotra avy namono olo tapena ny masony ny olona atao documentaire raha anatin'ny fondrany tapena ny tavany ino ko tsy haiko ny anas université taia ko resaky panao gazety manao to fahatany de reraky manganiganiky olo antra tezainy manao édition anty ma izy io amin'ny maison de retraite reny avy nanganiganiky iarahany olo antry ao reny na olo efa ho maty afaky lera adiny raha io iarahany de eritseritsy fa vadin'olo reo ko hataony an'izay de refa tsy anaty tsy miheriky azy le olo de ho mpampainy eto de atsasiany lanjany eto na hitabatabahanao ino olo handeha hanenty hiheno hangalaky stress hangalaky angoisse handeha hijery anao fa tsisy olo hanaraka anao zany depuis ny tabatabana tao ino raha nany révolution sa ino raha nataon'ny olo Madagasikara depuis ny tabatabanao teo any raiky iny zao modimontimontana modimanao an'io refa miresaky ho io fa mahamontana zao hoatran'io mahamontana zao ny toetsaina no itsaran'olona mahamontana anao zahay ty ny tabataba teto anareo zany vo tamin'ny fitondrana voya 4 ans 5 ans tabatabanareo zahay depuis 16 ans tondrany rajoelo ny tabataba fa zahay mbo tsy nitomany seza ary mbo tsy nitady seza mbo zahay tiky miady zay pour cause de peuple pour cause de la patrie vavanareo misanananaky mbo ienareo niombianareo ny vola nangalariny Ravatomanga mapigadra aza Maurice ao nareo iaby baka Tananarivo ao mikaondoha amry tahina amry Sintia amry Petsambava amry ia iaby io nombianandro nareo ny teny zavatra nangalariny Rajoelina io milliards d'euros et de dollars ao tamreo vina nareo ny tenan'io ny fitolomanao ho antanrazana za refa misy zavatra ataonao ry tahina mafinaritra atako ok za ra tsy mamenatra ana mihitsy manao j'aime an'io pazinao raha ohatra mafinaritra zavatra ataonao fa le attaque personnel anao tsy zavatra satria tezitra be Ravatomanga satria olona reo ny bedobedoany de androany olona reo manara dalana normal
de tezitra be ko rajoelna satria olona reo natao nambolesana bedobedoany de androany olo reo manara ara-dalana ary mampiboaka andreo sekreany zareo rehetra de omena vola kely vavanao tsy manjary tiky vava makorely tiky omena vola kely de mitabataba andreo olona reo manao attaque personnel amreo magistrat reo ny malagasy rehetra nanjao fa manomboka mahatoky ny fitsarana manerana Madagasikara satria rehefa niala rajoely niala Ravatomanga niala tsay Christian nanaraka ny norme ny fitsarana rehetra fa tsisy ordre baka ambony paiky latabatra amin'ino amin'inona zany de sosotra amin'io rajoely satria mamoaka fitsarana mamoaka ninona de enjehinareo olona reo de iha zany ty mpanenjik'olo reo Risintia zany mpanenjik'olo reo de Repetsambava zany mpanenjik'olo reo ina problème manareo mitondra firenena va magistrat reo mitondra firenena procureur mitondra firenena PG mitsony tena laha iha nahita zavatra nataony zareo tsy manjary ka ny bien recoupé zaho hinany koa ny afaka mandefa message aminao any hoe zao koa ny nataony ano de iny message azonao zany de iny tabatabainao eto anompanopanao olo anovanao attaque personnel za koa hamoaka vava androany niza ny fitondranao hampiala ny procureur Narindra sy PG Alban zahay koa hitsanga ary zahay baka toliara na io Tananarivo iasandrozy io zahay baka toliara koa hitsanga hiaro anreo satria fantatray ary de fantatray fa rajoelna sy Ravatomanga sy tsay Christian manendrika an'ireo olona reo maniraka ny reto makorelina reto raha misy kitika ny procureur ny Tananarivo président tribunal ny Tananarivo PG ny Tananarivo hitsangana koa zahay toliara hitsangana koa ny tenako na tsisy vahoaka toliara zaka afaka mitsanga tabatabako teto ny naharesany rajoelna koa tsy nasiako fotony reny de hitako hoe iza koa ny ministre fitsarana zay apetranareo de hanala an'ireo fa hitsanga koa zahay voakaramanady mihitsy ndreo pikaramanady an'ireo rapiditsy koa reo rehefa misy manome andreo koa bebe koa manome 5-6 mille euros koa 5-6 mille euros koa amaray mivadika koa reo karamainjalay reo mandeha mitabataba olo abiaby eo zaho mbo ho avy koa amresaky enregistrement vidéo aparitaparitaka enregistrement vocal aparitaka appel téléphone io mbo ho avy aho fa androany toy idirako le raha satria tsy resaka politika tsy resaka fitatana firenena fa resaka attaque personnel olo manany mahizy azy vehivavy manahaka anao reny mpianakaviana manahaka anao anovanao toetsay makorely afaka manahaka anao mbo tsy afaka makorelinao satria faharezako anao volany namanao reo avao koa home satria iha mbola hain'olo hoe reo beantsa zay tezanareo maison de retraite anreo iarahanao azahoanao 250 euros misy aza tamaninao misy eritseretinao holovaina ny tranony iarahanao reo beantsa reo ny hamakorelinanao ne mbola zika tia France atiky fa tsy nijany tao tsara lalana sy tamikavô sy tananosy be any nefa tsisy olo ny tenany zany eto resa pirenena eto e resaka fitantanana firenena no resahana eto fa tsy vie personnel an'olo any anga io raha vaviny reninao ndra ino izy nanao jaloky vola baka amposinao sa vola ambodinao makorelina io namelomany vadiny any io ka mampalahelo anao zao le zalahy laha iha zao nahihitsy laha ilainao mihitsiny hoe nanana fahamarinany amin'ny vahoaka malagasy le olona namparitaka nangalaka an'iny video eny ro tokony nompaimpainao nanovanao zay teny tianao atao satria na zaho io koa tsy mety amiko ary mampelo ka satria ny voafondra zao mpigadra tsisy fondra tsy nandalova tomboko toy zao nampidirany rajoely sy tsay Christian amin'ny Ravatomanga io erany Madagasikara ao tsy manana zo izy filme olona voafondra zany tsy saroma ny tavany
hamparitaka film zany tsisy droit d'auteur tsisy le olona tsy nanaiky mihitsy hoe filmenao aparitakinao ary afaka ananjehana anazy zay ndraiky de zavatra marina tena ialako tsiny raha laiseleo fa reny aloha de tena tsy fanarahatsika reny lalàna velona no rahatsika ambolo tany eto lalàna velona no rahatsika amin'ny firenenao tsy manana zo anao handeha filmer olo tsy hoe raisa fa ny olona voafondra tsy manana zo anao hakasary sy hakafilma azy raha tsy manana autorisation avy aminy ary tsy manana zo anao hampiseho ny tavany na mahazo autorisation tsy manana zo anao hamparitaka ny sariny sy ny videoany io état fédéral sy io décentralisation mihitsy tsy zakany kibony reto de hoe nareo ganao Grand Sud et tout ça consort ampiadio koa ampiadio koa atavo mahitsy koa ny fianakavianao sy ny vady amanjanakao de mahazo place eo de atavotsika koa ino koa centralisation ndraiky nataonareo centralisation i Madagascar pendant 27 ans ny aina ny malagasy ny jery fotsiny nganareo taninarivo foana ny malagasy Madagascar ny any malagasy rehetra avy any de Gaulle jusqu'à Toliara aza sina resaka côtier zany aza sina laha tsy te ahita resaka tsy ahita loza amiko aza sina resaka côtier zany ny tsy tatana firenena aza sina fakavakavahana tany fiavina zany de ny olona fa voa fa malemy ny sainareo amponjaria lava zenareo omenareo tena de ino koa raha madama koa manao to fahatany fa zao mbo ho avy amin'ny resaka video reo fa zao mbo anao recoupement tsara mbola hiditra amin'ina fa le attaque personnel nataonao omaly reny tena tsy mety amiko tsisy dirako ary tsisy fahaizako andreo mpitsara reo zaho apigadra lava donc zaho tsy ho nama sy ho hava ny mpitsara zany mihitsy fa le attaque personnel ataonao amin'ny olona procureur de la ville procureur public ataonao attaque personnel reny de olona manjary zany misy raha mampahity anao hatra mivadin'olo tsy riritinao handeha hilanao laha hitanao tena tsy mena tsiha zanakilahinao ankaikinao ao zanakilahinao bevata ena ankaikinao ompaompa iha hatra mivodinao tenenao mangidihidy aby hoe raha mahita vadiny procureur anao mangidihidy ny vodinao de tsy maintsy hoaninao ny raha hitanao nga tsy mijery fitaratsy zanyn'olona zany de iha makorely baka mindra baka mikavo baka nosibe atia zany de iha zany hiarahany fa i tsy mahita vehivavy zaha tsy pinama ary tsy bopiresaka am'zany mpitsara nizaniza satria haiko koa reo misy amreo koa ny olona mpanao kolikoly ary olona tsy manjary fa le attaque personnel mihitsy nitsanganako hoe non ary zahay koa miangavy anao zahay monsieur le PRRM io procureur na Tananarivo io PG na Tananarivo raha lainareo koa zahay koa hitsanga fa tsy hoe zay olo tenenin'olo reto avao olo pikaramanady reto pikaramanady ny rajoely reto olo mpanavakavaka foko reto de ho henoa laha io koa ro alainareo ao koa reo olona reo olo anjekenjehendreo satria tsy manao ny asandreo irahindreo makolo reo mety mitady service amolo reo fa olo reo tsy mefa manao raha io koa PRRM mangavy anao koa monsieur le PRRM raha io koa misy manitikitika ao na ny ministre zay apetranareo ao hitsanga koa zahay satria tena hitataratsy hoe misy proposition ataony zareo any de rehefa tsy mahefa manao le olona de enjehina de ompaompaina ato de alana baraka ato baraka mako le izy la zavatra nataony fa le izy hitako hoe zavatra tsy ataony satria olona manana mahizy azy zany olo fonctionnaire olona magistrat premier grade raha olona tsy nanjary teneniny zao reo tsy ontazona ny Antananarivo matony fikambanany syndicat ny mpitsara rehetra mbo mamanenka andreo mipetraka eo olombanonareo ary olo mahitsy
Ka zahay koa hiady koa zahay. Fa tsy hoe zay raha volany pikaramanady makorely retiky de harahinareo koa. Laha nareo koa manaraka an'io zahay hitsanga koa ary tabataba. De fampitipa kavalalakaro etsika. Ataova avy anaty fotosofonao zay ary ataovinareo ho heny tahina zany, ho heny zareo iaby groupe raiky io. Olo makorela tsy vanona vozaky ta makorely ty baba tianany tsy hainy aby mba etiky. 3 alina ariary ho antondrany mpamaraky besaka panao basket reo azy ta baka mikavona andesay toseny. Zara na tsy natao mpamaraky reo seleky. Androany tabataba fa France ty fa misy zo misino. Manino zao tsy torinao? Fa olo Madagasikara any torinao. Zaho toy torio. Fa iha mahay lalana France ao, lafa zao avy France ao torio. Zao hody France any hamaray. Miala baka Barcelona ty ao androa hamaray de lafa avy ao torio. Fa iha mahay mitory. Makorely afaka aby reto mivolambola fahatany lafa mahay mitandraky telefony toa. De isaheo. Zao vi nareo teto. Hoan'olo laha 3000 na 7000 vi na 40000 vi nareo. Olo tao aminareo hanao vi hiheno anareo ne olo ilanareo drala am Facebook. Am meta business. De umpainareo ne olo ndehibe am tanana am firenena io ao zany, so nareo mahazo vi maro de mahazo vola nareo am Facebook. Mahazo monétisation nareo. Za koa mbo hiditra misy lelahy re zay yani. 3-4 lahy reo any zay. Fa mbo ampela rety volaniko androany io. Fa nareo lerany hilirako aminareo koa. Fa mbo manenta nareo mo aho. Ka lerany hidirako aminareo telo sa efa dahy nareo any zay. Nareo any Europe eto io. Manino olo Madagasikara na torinareo. Zaho koa torinareo, zaho any Europe eto mora sambura enao fa any Europe ety. Nareo mahay mitory, nareo mahay lalanao. Mamparary fo nareo, ampodapodanareo, nareo Toliara, nareo Tandroy, nareo Grand Sud, nareo Côtier, mamparary fo nareo décentralisation. Ni hamuhana zany eta fédéral zany. Ni hamuhana ny fahaleovatena isam-paritra zany. Mamparary fo nareo. Mbo 24%, sandraky zao 50%. Misy olo miaka station tsasina WC eto. Efa hay aby nareo hisa WC io. De androany ndao nareo ia olo mitsanga. La misy mitsanga zao andalabeny hoe hiakatsy am 13 semaines zaho midina Madagasikara na tsisy taratasy na zaho miam taratasy ko français zaho hiala baka tiky avy français azo taratasy zaho avy Madagasikara. Ho anteko ia olo hiakatsy andalabeny zao. Ary volanareo colonel porinareo tsy mahitsy mamolava PD tiky Patrick ty. Handesiny Kalaknikov miaraka am pistolet 9 mm io handesiny ataony Kalakny aloha ataony double chargeur na triple chargeur. De pistolet ni asiany chargeur maro aminy ampandesinareo grenade ampandehanareo amin'ny am 13 semaines. Fa tsy asia olo fa zaho avao hamonjy azy eny. Menace ia olo menacevanao mbasina nanao guerre ta ia eo. Ia niasa nianty sa hôpital eo tia direct nanao guerre menacevanao olo fa asianao kalaky afara ao asianao pistolet toa. Sa mipoaky re le atako rano anonganako fury, anonganako pory re lafa le unganako re laha poaky nao unganako. Ty vodiko ro panentiako basinao. Malahelo nareo satria katrahiny fitondrana ny décentralisation. Malahelo nareo satria ilanareo service ny olo am tribunal tsy manao. Ary mamoaka ny dossier ny olo maniraka nareo maniraka dossier ny olo de malahelo nareo karama nareo de asia ino. Nandusa France ty ritsay manao demande asile politique ty ino vavanareo aia. Re Augustin nandeha nandusa aia vavanareo niteny. Re Lalatena nandusa aia vavanareo niteny. Nandusa natao naty kesky Rajoela Dubai Abu Dhabi any vavanareo niteny.
Mba nisy vavanao hoe mba ino raha ny vavanareo naboakinareo. Satria olo baka aminareo ampovoan-tany eo zany de arovanao. Fa zahay zany manao grand sud de wawawa vavanareo. Aloha ialako any reto tsy handany ty mega, tsy handany ty batteriko. Zay atava anatin'ny fototsofonareo soa zay. Io tonotonondrozy reo, laha reo roa kitikitihinareo fitondra io, zahay koa hitsanga. Za hitsanga koa aho. Satria le raha lasa attaque personnel. Lasa attaque personnel raha ataondreo. Zay message azonareo, inareo wa vavaporinareo aby eo. Manova recoupement aloha manentea soa, aia, ino fandehan-draha iabiaby io. Zany olo mahihitsy. Jerena tsara hoe ino zavatra mandalo, ino zavatra raha mandalo. Misy mandefa, contexte an'io de zao. De ino wawawa vavanareo. Umpainareo ray aman-dreny be reo umpainareo. Anonganako voly basiny basy Patrick zao laha hapoanao anonganako voly. Sady atako rano. Nanao gera taia io, gera taia nandehanan'io. Finomatoa kami amin'ny hôpitaly miaramila reo eroa io gera nataony. Io menasevanao. Alefaso MP amiko ty adresinao fa zao hamonjy anao any. De ho hita gera nataonao zao misy basy. Coyonty, espèce de PD là. Reo poma iaby io reo.